nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo man ako. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang kasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay katuwan na Ada kayong mutan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan. Wen nanang. Hey, pakaragsakak launay sikat ti agbaling nga balayan ka ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Agiin na si Deglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar no agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbaling nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan dayat dagiti anak ta. Diyak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Piso nga amok, piso da, tiag kagasat. Wan matkat diya. Ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang tanaunaan dat ka. Ha? Ay, naunaan data nga? Ko ay awan gaya. Basta ada ko maibagak ng mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta aya abalayan? Ay, basta mamuam tumerlaan. Kupi-kupak pailaan. Ang ibagak tumerlaan abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Dagaangan na. Sige nga ron. Mapitlang ta alalayan ka dyan ha. Agsublita matla dagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Dyan ha. Kita ni nanang. Nalaing mo't gayam agsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin itibalasang paikot. Kanuri at dan asawa kan anak na makisala lat tanok wa. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang itikasta. Adun tupay ti hatiw na agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslag tutubo. Sexy matlat ni nanang nga uray bumakitay. Naasikaso mga min itibagina. Nalaing agdala. Wan nga raw. Manot tawan na naya. 52 na na. Sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagaduti mang ipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Madla mo di lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday tati mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan nga agsalsala. Wan nga raw. Nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan rin? Bay makisala. Tasag paminsan mo't lang ada pasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan ha. Kamaw dyan na. Agasawa tamat langay. Wen nga ron. Ay, nalpas matlangan ti papaskan tayo. Kasano ngay? Agawid tayo di balay? Ijay ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo. Tada dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka diya. Alang arod. No dito iti kayat mapagnaadan ta. Sikat ti masurot dyan ha. Ada ni nanang mao dyan ha? Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang. Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Intong sumang putlangan. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Diyak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo, nanang. Nagturukan nyo iti rabi eh. Kuha. Ada na panan mi kadagiti gagayom ko. Ha?
Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po na po yata naka talaga. Ala, masansana nakastatar aramidon ni nanang No daduma, marabyan na sumangpet. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa, Jana. Ay, awam pa'y matroy. Simang po man ti binulan kon. Anya, kaano nga tanging agsikog ka? Makatawanan nga agdandun nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wan nga rod Angam di ta mapukawan itinam na malakay. Patsak nga agsikugak tumot laang. Nani, Ha? agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga no kumaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya, ala, inkang harod alalayan, takaasimot. Sana migraine da ito, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang. Mabay na ka mangibaga, anak ko. Kababay na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na ko, anak ko. Nailaw anak mo. Kunak ano saan nagbunga dayjay. Ay, di kay maawatan nanang. Hindi na ko mga gurguraan awan. Sorry. Engam at the boyfriend ko. Kat namin daw na nailawan kami. Ikat kita masikog ako. Anya! Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrabrabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, ngamin limod ko laang. Ta amangan nulapdan nak amaki boyfriend. Gamit na masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayo na mangisala kanya idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngamda kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsika. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan ng maki-boyfriend pa'y laang. Sapay masikugan. At daditan, Jana. Aklo naman ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbayin. Sapay masikugan. Anyalat sawan nagiti taon ngay no mamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paimot ni nanang. Ubing katikas dayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa'y laang. Bakit? Aging nga nga adda binulan ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jak amo ti sawag. May stress ak, Roy. Garang ganjang magayam di katuga nga manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat, tatang. Una nga nagpasikog pa lang bakbakitan. Awan da kas na, tatang. Kan nagayatan na mo't dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat tayo ti anak, tatang. Sana na itati puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti ibagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinakamyaw ta nagtinag iti sa bali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak.
tay ubing, sana tay bakbaketanan. Ubing paimat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Ti mako na nga ubing, kat dagitay agtawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan karoy. Pudnumot ngamin, imbes sa siya kumatag sikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay, tanauna anda. Madlaw nga may nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali, damat mako na anobyo na. Takderan man sama ti sikog ni nanang. Diyan mo ah. Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang. Akit bayam ti saun dagiti tao ah. Tinapatag. Takderan ti nobyo ni nanang ti sikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yo itinobyo yung ngay. Di ka agkasar. Ay, ori saan ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Agabrod pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Intun agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan bibi, ang kuno anyaman ti ibaga ti tao kanyak. Saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang, Kuna ni Jerry, intun agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. nanang, lalaki timpas ngayon. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan eh, kananak yu pailaan. Kasano adya kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiyawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na, nanang. Kasar na ah! Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam day dya lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan yun no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan ko na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngamda kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan min timpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yuman adagos kan kada ito'y. Apay no ampunan ta ti impas ngay ni nanang. Naibagakan ko na daytan. Ay kayat ko ah. Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na mo ta panunutan na pay nga umuna. Ngam patsut nga umanugot mo't laday chay. Ay eksakto ah. Naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampun ta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Ta mismo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rudin timpas ngay ko. Ta tinalikudanan ni Jerry ti anak na kanya. Diakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyaman nak nga rod nanang sana bale, tawan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti bilang mga anak ka ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Diyak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para luto iti may sa beer house. Ket amangan no agistiin iti pagtrabaho. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan kon. Kasangsangput na. Kastaya. Hala. Di ta mapukawan iti namnama bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uun bakit? Okay.
Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumin to no may alawas. Adda ka no makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Maamuan yun to, kuna na mo ilang. Adda kadwa kasi mangpet, anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamat. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang si Mang Pait yan ha? Diya ka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ng daychay. Anya? Ay kat awan takas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sama ta trabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agung unget. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanon. Nasuro ka na 50 na nga makinobyo pa'y lamin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutin ni nanang ngam saan ngagnak-nakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay wano saan. Ay na, sana basta isang put dito'y balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si Mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay lang ko man, no saan manan nga ubing dyan nobyo yo. Maditi lakay, tamabiit amatay Jana. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya ka may sauray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikuga kon. Anya, ape nagpasikog kayo manan. Ay, tiyamo ka ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Ang sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan ti sikog ko. Unay kayong matan. Diyak pa'y lang nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam anak ko. Ne, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, surutok ko man ni Joel ijay lugar da. Imblak nakmut ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya. San mat? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na ta dumanundan. Ang gamawan mo ten. Sapay, naklagatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto di kunak. Pinanawan na kayo man ang tinobyo yo. Nalan anak ko. Ikan nakiti kwarta ta surutok ni Joel. Pangasim. Anya turong apa nyo si Mangput nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagday jaya Joel. Ada mo gayam asawa kananak na. Kinsan lagaya masyakti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, diyak kayatin tagsaw nanang. Tamangan no masakitan kayo laan. Iso sige, isang itulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag mo't basitan ng agdandan lata dyan ha. Apay nga ta, adita mo't lamad daanan iti anak. Ay, wen nga rod alakay. Diyak man amon no apay. Apay no agpakita talaga iti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno ammo ta tirumbang aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampun manan kada kami timpas ngayon.
Apahay, kaya't yu aya nga ampunan manen timpas ngay ko, anak ko. Wan atan eh. Nagpa-check up kami iti asawa kat. Ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat, ay da kayong anak ko. Basta di yu baybayan idaa. No bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayo na. No nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Malala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin, nga anak yun. Da kami nga rod kanila kahit tinang padakkel kadagiti dua kakabsat ko ngayon bilang mimeten nga anak. Naragsak kami iti asawak, tauraysan kami anay paayan ni iti anak, adamot ampun mi nga imbilang mi kaspudno nga anak mi. Kat ita, agis iskwelan dagiti anak mi. Kat bumakit meten ni nanang, kat nabayagan asaan anak kinobyo, tanadidigra iti naramid dagiti ex na. Alakastan, tuy kabsat wano gayem mo, Jana. Please like, share, and subscribe. Thank you.